twayonka bere lye papa na mama mama kugira agasura keza Tabancho koza ngo wowe wari gufata isura yacu ngo twe ukaduha tifewandi fonye kifane cya feno tuwe wala nk'abahungu babinzi bazagorana gukizwa cyane ngo ariko iwe yamafatwa neye yarokoka amwemera kuzana nanje ku mustari cyo kujyana nanjye ibintu bidasanzwe pastor yari yabivuze cyo kintu kitari cyavuze pastor yacogera ko bazabiyemera basaba bote bakiriza akize kaza kagorana kugira ngo kinjira mu misiro mu uburokozi butera bayingira ariko wafashwe nawe neye akwatiwa nayo ikorana n'ikidini tabikora ngabo rimba abikora ari straight rero ndamushimiye ko yemeye ko tuza nemwe baza kuba yakiriza tugeze naye kasituke Imana imumugisha mukama mwenyoni Haleluya Haleluya ikindi ndabashimiye kubw'ikaze ryanyu mbebazo urokutwaniriza Pastor Imana imumugisha kuko guca bugufi Pastor mukama mumukisoro kwetowaza nabwiye ko ufite gahunda yo kuza namuganti na program yo kujya kandi je nazanywe n'Imana atenze na zero akatonda sinza mpfa kugenda simara gatambula Imana itanyongoreye ngakatonda tayina cyangambi niyo mpamvu benshi bamaze kugwa mu mutego yesoro cyabamo bamaze kugwa mu katego je naje kubwa gahunda y'Imana nenze naze kura plan ya katonda rero kakati kubw'ikaze kuro kutwaniriza kuva umunsi mubwira urunakure na mugamba nambwe ngo hari ibindi bikorwa yangama tiwaro bikoro ibirara tubashe gahunda y'Imana tusemo katonda plan ya katonda tuzagerageza uburyo bwose tubikavara inguzi tujya bigeze sa tubikavara inguzi mukama kwenye mukisa kuko mwatwemereye kuza okuva matukiriza nitujya tukumvira gahunda y'Imana nafe nituriza plan ya katonda sinari nzi ko nzotinda kugera hano iyi minsi yose ese umwaka urashize umwaka gwedega situka wano ibiri imyaka ibiri tekereza sinari nzi ko nogeze igihe ntaragera hano nari simenti nyizo tusakasera kono gasina tuka wano wano umuhamagaro wanjye sinza mpfa guhaguruka cyane nayo kwitibwa kwange simara gasituka Imana rero nicyo gimpanguriye kiye kisera cyakatonda cyapa twabasengeraga netubale tubasabira uzukuri ebyamazima sibijya byo kuvuga ngo turabasengeye tutarabasengeye sibyakugama ati twabasabira ngati Imana twabasabira aho igejeje ikora turayishimira katonda watu sizanga akora tumwebaza Imana icyubahiro tuwe katonda kiyo mwanya mu gitondo ko ndagira ngo zose mbikore uri rwo kumakegera bina tubikore kubesa nyoni naringi araturangaho gatoya gusa agenda kubaka enanga katono nnyo akaririmbo kavuga ngo umunsi mulimo ili ajute wala si mwanadamu ili aseme uongo wala si mwanadamu ili aseme uongo amini amini ni mwenye haki hakika omuyimbi mumupereko microphone nyambeko tuvuge ijambo ry'Imana aho tubwire ikigambo cya katonda John Imana imumugisha ndaguramukije John nkubuze zako Imana mukama ikugirire neza cyane kama kore bulungi haleluya haleluya ngaye curagaye mu gisimba Wala si mwanadamu
umugisha kama baina masa utanga haleluya muri uri tayari rede eseme abantu bakuru niki cyababaye bantu abakuru ubuzima ki mukinizirwa temu cyasanyuka yadde Imana mwabishizemo filozofi ibyakatona mwabitekamo ubujogori menyera nebo bimanyira zabavuye ku nzoka byabasukako intambara yarabasugereye irabegera rutaro rwabasembere aho kugira ngo ibibutse Imana nti oboro abantu bakomeje gusubira inyuma abantu bate badirira iki gihe abantu bugarijwe abantu babagarizwa gihe baza bagarukira Imana rubakomera weri Imana katonda nayo ikabagarukira katonda nayo nakomaje ariko mwe mukomeje kuzika nayatemwe mugenzi mwishimo mukigira mu nzu y'Imana temu cyasanyuka biterwa n'iki rwaki gusenga kw'abashize okusaba kwabagwamu ni gute wowe mu buzima bw'ubuhunzi mu ngeri wobera mu buramu bwawe izi mfu refugee zose Imana yarazivuze okufa kuno kona katonda kiri kwogerako mu kutugeraho Imana itavuze tewali kintu tukako katonda tuzabirenganiza mukabirenza amaso mwe mubibusa izi amaso mfu zose naye kuno okufa konna mugende murebe mu bitabo by'amateka y'ubuhanuzi mugende musome mu bitabo byabo nabbi birimo mwebiri Imana yababarira mukama abasonyiwe nta gusenga kw'abashizeho Imana yabageza okusaba kwabagwamu katonda yabatuuka wano temukyagala niyo katonda mpamvu mwumiwe yensonga lwaki mwewuunya ariko naye iki cyari igihe cyo kugarukira Imana kyekibadde akaseera kokomerawo ne katonda katonda naye nakomawo gye tuli haleluya haleluya tugire ngenda kuba haleluya 5 wemaliriza ijambo ry'Imana njogere ku kigambo kya katonda ndanezerewe ndi musanyufu Imana iherutse kutubwira katonda juzi yatugamba intembwe ifashwe minembwe ngekwatiddwa mwebwe ntimwumva kuko mutabiruhiye mwe temusobola bbira kuba temwakoye bamwe basiga bisha abantu abantu bamwe ne baleka nga bassa abantu ne baddukira ariko ntawe wano uzahungira Imana naye tewali ogenda aho kuddukira wasize wisha katonda amasumu bwe waleka ng'osse ikindi gihe ekiseera ekirala ugiye gusubiraho uzo buriyuje ojja kudda ojja bula wolaga mwaratangiye olwatandise haleluya hanyuma Imana iravuga kaakano katonda n'atugamba ngo igihe cy'ubuzutse cyagwanijwe nti ekiseera ekyokuyimusibwa kyalwanyisibwa amasezerano twarindiriye igihe ebisuubizo bye twalindirira ekiseera haleluya ngo iki ni ikimenyetso ke kabonero y'icyo nababwiye k'ekyo kye nabagamba kecyegereze nti kisembera ekiseera mu bantu bazopfa benshi bantu bangi bajja kufa twari twapfusha se olowooza twali tufiiriddwako ngo nubwo worira wahawe ubwoko kubaririra nti newonkwadde nubwo okaaba uzorira gute newonookaaba otya muracyapfusha mukyafiirwa zindira genda ugirige usaba imbabazi nti atera okunga nti genda otwale baturizaho ekiseera nga z'abanyamurenge ng'osaba ekisonyi oyokole ebyo nubwo by'abanyamulenge uzatura newankwadde impfu obyatura ziracyahari okufa kukyaliwo kandi si abajenesi gusa ate si usanga balwanyi n'aba bokka bantu batishwe n'abajenesi aba bapfuye n'intambara bano abattibwa tebattibwa lwa ntalo zokka tebattibwa na balalu babasanze mu nzu babasanga mu nyumba haleluya haleluya Imana iravuga ngo tuzapfusha tuzarira titujja fiirwa era ariko tukaabe Imana kiradutegurira ubuzutse naye katonda ali mututeekateekera uzaturika nimumara guturika olwamala okwabya abantu bazazana ibigirwamana abantu bajja kuleeta bikatonda babifate bazibite muri bwerera babitwale babisule mu abandi nyanja bazagenda muri ya misozi yasengewe kiriya ni ikimenyetso gikomeye tebalabona bagende ku nsozi ezasabirwa kekabonero ak'amaanyi kugira ngo biriya birenge byo bavuga butumwa indirimbo zaririmbwe n'amasengero temulowooza ebigere by'abayizi b'enjiri n'ennyimba ezayimbwa n'okusabira okwasabira tulowooza nti katonda ajja bireka bulosi bigende bazoza bamafata bijya byose bakoze byose bagende bate bajja kukwata ebiri byonna bye bakola bagende basuule bagenda bigoola zabateza kubihararuka katonda
bagenda baletera okubitunga era mukyalina obuzibu imitima ariko nta mahoro mufite mwagaana okukkiriza naye ate temulina mirembe nti okwo okuyimusibwa kujja kubaletera okubisuula naye eggwanga lijja kuba abantu bajja kuba baagalana bijja kuba bulungi bikatonda bijja kuba byatuviiriddwako nga tulina katonda katonda gwe twagumya n'ejozi naga kaakati bye mwakaabira ekiseera kaakano abanyarwanda bannakenya abazungu abarundi umuntu wese ufite isezerano muntu yena ine kisomo azasubirizwa muri kiriya gihugu ajja kuzzizibwamu muri iri ggwanga kuko mu gisirikare kuba mu magye impande zose sayidi zonna amahanga yose arimo amawanga gonna gyegali naganiriye n'abasirikare b'ababuyu nanyumye n'abajaasi bavanze n'abacu nga beegase bari ku isezerano nga bali ku kisuubizo uwisezerano wese azaba ageze ku gisubizo nti ow'ekisuubizo yena ajja kuba atuuse ku ansa tukole bwe atibutse muhamagaro reka nje mu ijambo kangende mu kigambo nzijjukidde nzagenda bucyakera nkaho ndibutse muzanje ngira bwe nti naye mbanga nabivuze turaza kubivuga nimugoroba mugume tujja byogera ko regula urabishaka tubyagala wenya biye Haleluya. Tugiye kuganira ijambo rivuga tugenda kunyuma ikigambo kigamba nti ibya Yesu ntibirindishwa impano tebya Yesu tebikuumibwa na birabo birindishwa imbuto amen bikuumibwa na bibala haleluya haleluya yitaito iyo teme mwayumvishe taito mujulide ibya Yesu ntibirindishwa impano tebikuumibwa na birabo imbuto bikuumibwa na bibala Muulide taito. Haleluya. Haleluya. Agakiza Yesu yaduhaye. Obulokozi Yesu bwe yatuwa. Ntabwo wakarindisha impano. Tosobora kakuma na kirabo. Oya. No. Kiyo karindishwa impano. Sikakadeka kumibwe kirabo. Mu bantu Imana yagiriye neza yaduhaye impano. Mu bantu Katonda byakora obulungi yatuwa ebirabo. Buryo bwose. Eyengeri zonna gusobanura amandiko okunyonyola ebiwandikibwa zo olagula zo kwerekwa okwolesebwa zo gukora ibitangaza okukola ebyamagero gusengera abadayimoni okusabira emizimu indirimbo okuyimba abaririmbyi ho ni hatanu abayimbi cyo cyasuka ku ndirimbo z'abagande yewe njagala nnyo ennyimba z'abaganda ariko abagande bazafashwa naye abaganda bambi bakwatirwako mu gitaramo cy'abaganda nti omuntu agenderaho mu mwoyo kasita abeera mu kuŋŋaaniro ly'abaganda bagira uturimbo two kuramya balina otulimbo tw'okusinza iyo uramije Imana gutya w'osinza Katonda bw'oti uzawumva Imana owuliranga Katonda abagande bali hano Imana ibagirire neza abaganda bali muffe Katonda bakole bulungi amen na mkongomani wa kwetu karibu sana dada tunakufurahia sana omukongomani tukwaniriza era tukusanyukidde kurudisha simu yako Mungu abarikiwe sana amen amen Imani chwe haleluya haleluya agakiza Yesu yaduhaye obulokozi Yesu bwe yatuwa ndasangu kuwigisha sindi ubwiriza kati ndi mu kusomesa sigenda kubuulira ngenda kusomesaho katono kuko iri jambo kuba ekigambo kino nari hawe mu minsi ishize nakiweebwa ennaku eziwedde ngenzuye mu bantu maze kujamu nga nsinzidde ku bantu bemaze akaseera nga tambula abantu bananiwe gutandukanya impano n'ubukristo nosanga abantu baalema okwawula ebirabo n'obulokole iyo umuntu yakoresheje impano omuntu wakozesa ekirabo impano zigakora cyane ekirabo ne kikola nnyo niwe bazavuga ngo niwe mukristo gwe bagamba nti ye mulokole kandi naye ni nk'ahana badolito murahazi abasirikare nibo bakoze ni wabo wa Mobutu ye ni kure wala amen amen noneho umuntu yakora igitangaza gutya omuntu wakola ekyamagero bwati abantu bakavuga ngo ni Imana yakanaka era abantu nagaya Katonda wa ariko usubira inyuma nebadako emabega waraba amateka ye nolaba byafaayo waraba uko bavugana n'umugore nolaba engeri gyayogeramu n'omukyala uko abandi abana
none bengeri jabira munara ukayibura oyo katona nanga tomulaba ko kitegeeza impano ekirabo n'agakiza n'obulokozi byanjawulo. Haleluya. Haleluya. Agakiza obulokozi tikanyindishwa impano tekakuumibwa na kirabo. Ekanisa ishobora kuba hari idafite impano esobora nga terina kirabo ariko ryoba hari ifite imbuto y'Imana nesobora nga ine obutubo ya Katonda. ryokomera cyane Ekanisa esobora kunywera nnyo idafite impano nga terina kirabo ariko rishobora kuba ikanisa nesobora ekanisa rifite impano nga eine ekirabo ariko ridafite imbuto rikamara rishiramo hemurire naye nga terina nsigo neyiggwanga mu kiraba. hariho abaza batangira kubera kwerekwa olaba batandika okulaba isigo ikanisa okolesebwa rikamajuzura ekanisa nejjula bweti. mu myaka 2 ikanisa rikamara rishira Mu myaka 2 ekanisa neggwawo ridafite imbuto ntirifite aho rishinze terina wawe ntirifite aho esinzire rihagaze terina weyimiridde riri ku musenyi gaze eri ku kuko musenyi. abantu barebera Imana ku musenyi kubigaragara Abantu mwe baraba Katonda kubirabikako. ese koko muranywa Kati mumpulira bulungi tukole bwe tuti. Haleluya. impano Ekirabo izizamura umuntu kyambusa omuntu. izikuzamura iriya mu birere Ekirabo kikwambusa mu umuntu bbanga. akazamuka Omuntu ne bakussa mu abantu bitiibwa. bakamuramya Abantu ne bamutendereza. abantu bakamuterura Abantu ne bakusitula. ushamburiyeho Agoba emizimu. abantu bose azamushagara Abantu bona bamujjulako. tukageza tugendana twebwe tukamatubura Kati ffe bwe tutambula nawe ffe ne tubulirawo. bariho banagusaba na telefone Gwe tebakusaba yadde kanamba. basaka mamwirundaho Ne bajjulako oyo agoba emizimu. no mwivuga tumwe akanamupfunyika N'okubulira enjiri ne banga bamuteekako akasente. tubwire ko hari icyo bamupfunyikiye Naye n'atatugamba tebalina kye bamuwaddeyo. kana amafaranga yo mwivuga butumwa Esente z'omunjiri. ariko isirago Naye uzabona abantu tugira imitima itandukanye nga bwe tuli wano tulina emitima egy'enjawulo. ariko umutima wawe ukuyeho wo kumva ko ari wewe gusa Naye omutima wagujjawo gw'okulya tigwaliwo. Kantu konna yeggwa, kantu konna ukomeza yeggwa. kwigiriraho Engeri gyonna gye weeyagaliza. nikukomeza gukena Bw'ogende maaso n'okukwavuwala. nza mvuga nihuta Imana ikugirire neza Amen. nza mvuga nihuta cyane Amen. amen Amen. atarwakibagirwa ko nsobanurira ariko Uwiteka kwambika imbaraga Amen. kandi usure Amen. haleluya Amen. tugire Tukole bwe. Haleluya, haleluya. impano Ekirabo izizamura umuntu ikagaririye kyambusa omuntu n'atuuka eri waggulu. akazamuka Omuntu n'asituka. umuntu akanega Omuntu n'akulira akazarumva ibintu byose ari we n'awulira nga ebituwe naye ye. kandi abantu bakamuzamura Ate abantu ne bamwambusa ne bamugulumiza. ariko umunyembuto Naye ow'ekibala azamanuka bamussa wansi. haleluya Haleluya. azagira nk'igisuzuguriro Anyoomebwa. n'abantu bake ntibanamubona Era abantu abasinga tebamulabawo. abafatika bisi Abakwatikako ab'ensi bamureba tebamulabawo. kuko Kubanga afite ibanga alina ekyama ryo kwera imbuto eky'okubala ebibala ikinaniye abantu ekiremye abalala iwe akagishobora ye n'akisobola. abantu baza bamubona Tebamulabawo. impano izikuzamura Ekirabo kikwambusa. imbuto ikakumana Ensigo n'ekussa. ni narwo rugero Yesu yerekanye Era kyekigero Yesu kye yalaga. yagaragaje imbuto Yalaga ekibala. abantu ntibamwumva Abantu ne batamuwuliriza. niyo mpamvu abera imbuto iki gihe Yesu barakyababala ebibala abantu enakuziba. ntibabakunda Abantu tebabaagala. Imana idufashe Katonda atuyambe. haleluya Haleluya. icyiza Ekirungi muri ibyo bintu bibiri mu bintu ebyo ebibiri. iyo abantu bakuzamura Abantu bamukwambusa ufite impano ng'olina ekirabo ugafasha abantu benshi n'oyamba abantu bangi ariko udafite imbuto naye nga toyina nsigo. warangiza ukagira imbuto y'Imana Nti w'obeera n'ekibala kya abantu Katonda ntibakubone abantu ne batakulabawo. abantu ntibakurebe Abantu ne batakulaba. wenda ubu nyine
iwacu bateje umuntu w'umukristo gifite Imana y'umwimerere abantu wafe barumbi omuntu alina katondo wadde bagerageje kumuteza ikintu cy'ubukene bamusindikira obwavu kandi umukeni wacu ate omwave waffe azagira igisuzuguro anyomebwa abagabo bakomenti bazabona ko ari umugabo abasajja bamanyi tebamulabawo amen ariko naye abafite agaciro abayina omuwendo agira n'igitinyiro cy'Imana abayina n'okutiibwa okwa akagira Katonda n'igikundiro cy'Imana n'abeera n'okwagala kwa Katonda n'okwadde bamukyawo kiriya bazavuga ngo ni umukristo naye bali bagamba nti mukristaayo ekyo kimala tukole bwe tuti haleluya ibyo bintu bibiri ebintu ebyo iyo abantu bakuramije abantu bakusinza abandi bagasa n'abagutaye abandi banga abakusindewo ariko uzi ko ufite Imana naye ng'okiba ekyo olina Katonda wotoriki oyinza kulondawo ki salo nshuti mumenyereye gwe mmanyiddewo tumbeshe tonimba abantu bose bakamara kuvaho kubera ifite imbuto abantu bonna ne bakuva kuba okuba olina ebibala amaze bagira impano abantu bose bakamara gukunda akazagutelefona bakaguha ifaranga bw'obeera n'ekirabo abantu bonna ne bakukubira ne bakukyusize amasaati amasuuti amananisa yo mu Rwanda agezweho bavuga gute ya myenda igezweho mu Rwanda y'ibifungo bari kugira ngo made in Rwanda utayifite ubu nyine ngira ngo ngatogiina bakazakoherereza uko bashaka ne bakusindikira ngo baagala ohitamo iki muha olondamu kisalongo urayibuza ariko okyogedde naye ayogedde ekibala okyogedde n'ebizibu uvuze ubu nyine ukamuvuga ngo n'impano bweyogera nti kirabo abantu bagamba yiraba omwegayirizi waffe laba ariko umuriro waratse niyo omuliro gwayaka bannange nari nicaye muri Foursquare mu gatatu nali ntudde mu Foursquare amazi yereko ne wajja okwolesebwa nama mbona Ricky Warren nendaba Ricky Warren mwipicha mu kifaananyi nama mubona ne mulaba yamagira 200 n'aba ng'alina layini bbiri iyo 200 layini ezo bbiri akaba afite envelope imwe ibyimbye ng'alinamu envelope ezimbye envelope inanutse nga mulimu n'envelope entono aravuga amagambo abiri olwagira n'ayogera ebigambo aravuga ngo n'agamba iyi envelope inanutse eno envelope enkovu mukristo azagira igisuzuguriro ajja kunyomerwa azagira icyangiro ajja kukyayibwa abantu ntibazomubona bantu tebalimulabawo abantu bazogusuzugura bantu bajja munyoma uciyeho wese agukubita igipasi n'ayisewo ye n'amukube ariko naye ono ufite envelope izibushe alina envelope enene uyu ono afite icyubahiro mu isi alina ekitiibwa mu nsi afite amafaranga alina sente afite ubukire alina obugagga afite ibintu byinshi alina ebintu abantu biyitirivu bazamugotoza bamukorera protocol abantu bajja muyonjanga ezo layini bbiri arabisobanura n'abinyonyola yicaye mu materaniro nga neetuulidde bwe nti mukuŋŋaaniro bwe nti abantu barataramye njewe ndi muri iryo here abalala bali mu kusinza nze ndi mukolesebwa n'ateekawo layini wamara aravuga olamugira n'agamba ngo iyi envelope inanutse eno envelope enkovu ni umukristo ye mukristaayo iyi envelope ibyibushe eno envelope yagejja umupagani wawuje kwa shitani yono omwononyi agenda wa setaani ariko ibyiza byose n'ebirungi bino bye mbagambye turabimuha tugenda kubimuwa uzi sinema nabonye omanyi firimu gye nalaba wa murongo eri layini ufite envelope ibyimbye erina envelope nene iyo mwagiye gupokera muza mubona ingene muzigana nti narebye aya matora twatoye ubushize tinalaba okulonda kwe twalonda ogwedde abantu baziganira kuri layini nalaba engeri abantu gye benyiga ku layini mbona ariko baza baziganira gufata envelope nini era we balwanira okukwata envelope nene envelope ntoyi envelope entono abantu nazo mbona abantu ariko yayindi abakoye bagwana ng'abantu balwana bulwanyi naye Rick Warren yabisobanura Rick Warren bivuga ko kitegeeza ekirabo abantu barayikene bakyetaaga abantu ariko ntibashaka kugira imbuto naye tebaagala kubeera na bibala imbuto ebibala sinanasi baja guhaha sinanasi zogenda gula mu katale si wotameroni ntabwo ari imineke si menvu ntabwo ari ikinyomoro si ekyo bavuga ngo amapeera abalala bagamba amapeera ntabwo ari amacoco ninde ukumuye amacoco ani amisinga amapeera ani amisinga amapeera addeyo jewe umwaka urashize mvuyeyo nze omwaka gweze nga nvuddeyo nimugoroba ngenda bawa ku mawulire amatonotono olweggulo munakeera mwetaaga ku mawulire mukeere
kandi amacoco yabuze abaya amapera gaburu abagalya gona gali gati gagejja ikizo tukaza mu bisukari oliye pera no uliranga sukari yanakuyingidde abamama bambi basisi. Haleluya. 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 Impano ekirabo ni ikintu kiza kishibuka vuba kye kintu ekivaayo ariko amangu kandi kikazima vuba naye ate ne imbuto y'Imana naye ekirabo ekibala kya Katonda si ikintu wigana si kye kintu ky'okoppa impano woyigana ekirabo osobola okikoppa naye ensigo tosobola gikoppa. impano umuntu azarigana undi mundi ekirabo omuntu asobola okikoppa mu nnimi ni wa wundi nosanga yooli. nze kumva umugabo witwa Tito w'Abasegege nawulira ko omusajja gwe bayita Tito bagiraga rugimwe n'umugabo witwa Gihamire watatu balina enjogeremu n'omusajja omu baranasenganye era basaba bonna n'utuntu twinshi ubona bashaka gukora utuntu dusa era ebisinga babikora ebifaanagana. impano woyiga ekirabo osobola okikoppa ariko imbuto ndi woyiga naye ekibala tosobola kikoppa. irakorerwa ekibala kyakukolera imbuto zoyivunikira ekirabo kyakumenyekera zigaragara barakubititse ekibala okifuna wali nga wakuwa abantu bagasana bakuvuye abantu ne baba ng'abakudduse. umuhamagaro wanje waramvunye okuyitibwa kwange kwammenya kugira ngo uyu munsi nemegwe okuba nga nkirizibwa olunaku luno aho naciye mu marira menshi waliwo we nayita mu mazika amangi aravuga ngo arisi we ngo yarahiye nti hiyo alisi yayikyuka aka gatuti Imana impaye narabikoreye kana akatuti Katonda kampani nakirwanirira ntabwo biza bipfa kuzuza ubikorera tebimala gajja okukola bukozi ugatukwa ukagirirwa nabi okkirizibwa n'ovumibwa n'okolebwa bubi ko abantu bakashigikiye nibo bahagaze ku ngwara nti nali simenti abayimiridde okulongi bamwanyisa kyannewunyisa ne kati sinabakiwulira mu birowoozo naye muzehe Kihamiri yali arambwira ngo n'agamba nti wa mwana we ti mwana gwe umuhamagaro wawe utandukanye n'iy'abandi okuyitibwako kwanjye olwo n'abalala umuntu uzoshobora kugutahura tewali alikutegeera wabula gwe wakkirizibwa na mwoyo wa Katonda ati bajya wari uzi ko bashobora kugufasha mu rugendo tibomanya basobola okuyamba mu kutambula be bagenda okumalamu abantu igitangaje uyu munsi wa none ekyonyisa olwaleero nibo bahagaze ku ngwara be bayimiridde okunwanyisa naye wunyisibwa nnyo nemanya nti ekibala nti tekikubibwa mu ngalo ekibala tekikubibwa mu ngalo wabula ogenda mu kisenge n'okaaba ne muvaamu ebizibu naye bojja mu Katonda Katonda omugulu nawe wekitiibwa era abantu ne balaba nti olina Katonda. Haleluya. vuga ibintu bikeya nimara ndangize kajogere bitu bitono maleze ntuwe. Haleluya. Wanasifiwe. Katubasiwe. Umusenzi mwiza omusabi omulungi agomba kugwiza imbuto alina kuweza ebibala. Amen. Umwingizi w'itorero omwegayiriza w'ekkanisa agomba kugwiza imbuto alina okuweza ebibala agomba kugwiza impano talina kuweza birabo. iyo ufite imbuto bobeera n'ebibala ugasaba impano n'osaba ziguha n'ibyo utasabye Katonda akuwa n'ebyotasabye. icyo abantu bashaka ubu nyine kuba abantu kye beetaaga kati si bitangaza si byamagero bakeneye Imana baagala Katonda. Imana yarabuze Katonda yabuze kuko imbuto zabuze kuba ebibala byabula. kugenda ukamubwira ngo umuntu yuzuye Imana oli mu kugenda n'ozo omuntu uko ukomeje kumwegera mbuwe busemberera ugenda ubona hindi ogenda olaba akyuka ukagenda ubona hindi ng'akyuka bivuga ko kitegeeza imbuto zarabuze ebibala byabula mu baririmbyi hano mu bayimbi wano ukabona abaririmbyi buzuye umwuka n'olaba abayimbi bagide ariko ne kugere hanze naye kwe tugeweeru ugashaka imbuto ukayibona nononye ekibala abayumbi abasabi abegayirizi bagasenga ne basaba ariko ukabura imbuto naye n'obulwa ekibala. umusenzi mwiza omwegayiriza omulungi agomba kugwiza imbuto alina okuweza ebibala. Amen. Omudiikoni agomba kugwiza imbuto alina okuweza ebibala. Haleluya. umuvugabutumwa omubulizi w'enjiri agomba kugwiza imbuto alina okuweza ebibala.
undi fieri yo kuvuga ubutumwa ndi kumwe na musaza wanje ntikati mpurira burungi ngani mpurire gingana ne brother wange kubane waka nzababwira ngo sinzoca hirya ntero baga bantu sijja yite bali byose wowe ukamuvuga byose goyogera byonna ndabitsinda bizike ngo nibisakwana umuntu w'umuryango tiyageze avuga ibigori akavuga ngo nibisakwana ni ibigori zovuga ikintu mwizi njya kogera ikintu cyenzikiriza amen amen arauza mbona nyine ukamwona barunamye orobe njogera kunoranga base nemo iki gihe si igihe cyo kuvuga amagambo y'igitwara muhasha n'umutwara Imana muhasha n'ubamenyeranye inshuti yanjye muhasha gwe mutwara uri hano mugugo muri kuri bano umuheto ubakasa kugamba umenye ukama uhinduka ibyatsi abayumbe babiri barangambye mu gitwari kumwe umwe ngo niba ari umwishwa w'abaheto niba sinzi uko bari bahuriyeho bama banzinga babayumbe ngo bamare nyine ndabwira ati muranzinze ariko naje mu kanya ndabazinga mu mwuka kuko muri abanebwe muri abayumbe ariko barimo abanebwe nta muntu icyo bavuze mwana sifiwe iki si igihe cyo kuzinga si kisere cyo kuzinga ni igihe cyo kuvuga ikintu mwizina kugira ngo dukize bene data cyo kisere cyo kugira igihe cy'amarenga cyarashize igihe kisere cyo kubika ko cyagwa hari abapasiteri baherutse kuvuga ngo yego tibahamba ngo twigwaneho ngo uko yageza mu izoka cyaboro abapasiteri bagate tugenda kuzika turwane ko kuba batuse mu bakubita intumbi y'umuhungu wavuye muri Kenya nebakube imyaka n'imyaka yaragiye kugwanira igihugu aha yabagwanira mu gitondo na nimugoroba ngo amare kwitaba Imana zizintambara abapasiteri bamanga ngo yari n'umupagani ngo yageza zahari ngo yanyoye inzoga uko bafata inkuba bafite udusashe bafite udushindi bana umupagani abafarisayo kandi ndashima ko ababo bamuhamije baravuga ngo mu minsi yiwe yanyu ngo yarasa n'ubizi ngo yari yararetse inzoga ngo amaze agasenga hayarira amaze abafite inkuba ngo yeye bana umupagani ngo ubu si bya bindi ibintu bigiye guhinduka mu bimenye abishingikirije amapapa bintu bigiye guhinduka abesigamye kubi katonda byawe bigenda cyuka bajya basamiyaranyije muza mukorera mu gifarisayo ngo mwe nabefura bakorera mu gifarisayo kuko umugabo wari pasiteri ngo wawe bagomba kumuhamba mu cyubahiro ntero kuba umwami wo pastor bari no muzika mu kitibwa neho yataye urugo turane ko yawe yareka amakage imyaka n'imyaka mukobwa aguye mu ntambara bayigitanga afiride mu rutarafutse ni gutuza upinga umuntu kurusha ubukirisitu uzi umupingira turacho nyomo oti tisi mu Kristo ubusi bya bindi bigiye guhinduka bigenda cyuka amvuga ijambo ndangiza kanjogere ikigambo maririze ntutse kandi muhamagara bravo haleluya haleluya umusenzi mwiza umwigarizo omulungi agwiza imbuto aweze ebibala kina mama mwiza ne mama omulungi agwiza imbuto aweze ebibala bamenye ko mwari mwihuduma manyi mtegere timwada mukusiba ihuduma ariko utagira imbuto osobora yingira mu kusiba gatolina bibala abaza bijira ihuduma tugwiza imbuto tya mureka abayingira mu kusaba tuweze ebibala amen amen ndangirize kuri iri jambo barize ku kigambo kino hari ibintu bigera kuri 5 wale ebiwere bitanu ugomba kurindisha impano yawe Imana yaguhaye byo ino kukomesa ekirabo katonda kyakuwa nimara nicare kambyogere ko marize ntule haleluya haleluya ikintu cya mbere ekisoka corinda impano nziza Imana yaguhaye ekisobora kumekiraho katonda kyakuwa n'ingeso nziza zempise nongi turi kumwe turi fena ese muko munani mpulira
Amen. Amen. Abafite impano abayine ebibala ni nziza cyane, abayine ebirabo birungi ariko iri mu imbuto nenga muri mwe ikizashobora kurinda ya mpano yawe ekinakumerera ekirabo kyo ingeso nziza zempise ennungi. Amen. Amen. Icyakabiri Ekyokubiri n'amasengesho, okusaba. haleluya. Amen. Ndavuga nihuta. Ngenda kwanguwa. Icyagatatu Ekyokusatu ni ubuhamya bwiza. bwe bujulizo obulungi. Iyo ufite ubuhamya bwiza mu bantu bw'obeera n'obukakafu obulungi mu mpano bantu yawe izireme. ekirabo kyo kizitowa. Haleluya. Haleluya. Mundeba bahuzi muntunulira ababe base mumpuliriza. Haleluya. Haleluya. Impano ekirabo ni nziza kirungi ariko naye iyo yongeyeho ubuhamya bwiza bw'okyongerako obukakafu obulungi iremera ekirabo kizitowa igafasha ikanisa nekiyamba ekanisa igafasha karitsiye nekiyamba ekitundu igafasha amahanga. nekiyamba amawanga. Impano ni ikintu gikomeye Imana izikoresha, kuba ekirabo ariko kitamani iyo Katonda ifite kyakozesa ubuhamya bwiza niwe kibeera n'obukakafu ikagira obulungi ingeso nziza nekibeera n'empisa ennungi ikagira amasengesho nekibeera n'okusaba izikomera. kinywera. Haleluya. Haleluya. Icyakane Ekyokuna ese ni icyakane ekyakuna ni ugusoma ijambo ry'Imana. kwe kusoma ekigambo kya Katonda. Hari ikintu cyamfashije kuri pasiteri, waliwo ekyanyambye ku pasita. iyo abantu biga ijambo ry'Imana abantu baba bayiga ekigambo kya Katonda kuriya hariho bazahagurutsa njyewe yapagurutsa byinshi yegaza n'amavuga kujya kwa bembe byinshi sinari kubishobora. ebengisande bisobodde kuriya bazatungura umuntu ukabona ananiwe icyo asubiza. Sinize Bibiliya, iyo mbabaza pasiteri sinari kuvuga ngo simbizi, umuriro wari unyatse. Ariko kwiga ijambo ry'Imana ni byiza. okwiga ekigambo kya Katonda birungi. olwo babadde baddamu ne ŋŋamba iki kintu ni cyiza, kintu kino kirungi kwiga ijambo ry'Imana, okwiga ekigambo kya Katonda. pasite Imana ikugirire neza. Mukama akole bulungi. Kwigisha abakristo ijambo ry'Imana okuyigiriza abakristo ekigambo kya Katonda ni bake bakibikora. batono abakyabikola. Singushekerera, ate sikusekereza singusaba kano gatuti nutakamba sikusaba ejo kasipekera bundi era nzogenda otakampe n'ahandi n'ahandi nejuzi jagenda ewalala newalala bari mu kunyikangisha wakatuti kuvuga ibintu byose bali mukunyiza nti akatuti oli mukwogera bintu byonna ndagenda ahandi nkabona mukanyime ngenda genda ewala bakampe. mpamvu bayumve benshi bahinduye ubutumwa bw'Imana. yesu lwaki abasabi bangi bakyusa engeri ya Katonda nti baleme kubutafuna katuuti tibafune akatuuti bakanyime. ariko iki kintu cyo kwigisha abakristo n'ekino ekyokuyigiriza abakristo ekigambo kya Katonda kirungi. Imana ishimwe ko yabaye umukozi mwiza. Katonda yebaze nti yababawo omukozi omulungi kandi uzamugwanya ate anamulwanyisa afite ibyago alina obuzibu kono kuri kw'Imana. ge mazima ga Katonda. hari ibyo Imana yambwenza kuvuga n'ingorora nabo olwo Katonda byeyaŋŋambye byengenda okwogera olweggulo bye nalabye gutya nicaye wano nga ntudde aha yigisha ijambo ry'Imana ng'ali mu kuyigiriza ekigambo kya Umwuka Katonda. yanyongore waliwo omwoyo kye yambikulidde bamaneko abakesi biruye abakesi abali wano muzorera mujja kulaba. omuntu najja buze okubeera omukesi wa Setaani. pasita naye n'alaba n'alowooza mu Kristo kumbe gwe mukesi gwe. anyima akatuuti naye nja byogera. Haleluya. Icyakane ekyokuna ni ijambo ry'Imana, kigambo kya Katonda. Icyagatano ekyokutaano haleluya n'ukwizera kwe kukkiriza. ariko ibyo bintu naye ebintu ebyo biraremereye bizitowa. tukola boti. Katonda yebaze tuweze ebibala bya Katonda tugise mu nnaku ezisembayo okulaba Katonda tulina kubanga tulina ebibala bino nti ow'ekirabo tiyagenda olaba Katonda olina ekirabo
ateno bano neki bari cyo mwe mutukufu. Haleluya. Ureka tugwize imbuto. Katuweze ibibara. Imbuto zarabuze mu bwabo. Ibibara byabo bantu bantu. Imana iduhe kwera imbuto. Katonda tuwe kubara ibibara. Twagiraga ababyeyi bazabera imbuto. Twayi n'abazanda babara ibibara. Bari bazi kwakira abashitsi. Bari bamanyo kwaniriza abageni. Uhari umugore. Dore umucyara ngo yageze yari imbuto ruguru ku kabari. Yari yabara ibibara. Ariko umugore wuzuye Imana wahari. Umucyara ajude Katonda wabaye. Ntaza yihisha. Teye kwekerera. Yasanze gucya dushitse ni mugoroba. Yasanga tutosoreguro. Yaravuye mu murima. Yari yava kurima. Aza yikoreye inkwi. Najyaga yitisenku. Ananigwa nuvuga ngo yatambukaga inzu twari twapanzemo agamahitira kuyindi. Yari yava kunyumba je twari mu nakunda. Gushitse kibe cyingo. Nena atasoka kutusawa kubita. Yakuba bukuri hawe. Arinje. Nayengira. Asanga imyotsi yatugoye. Nasanga nga omuka gutunjije. Umugore w'umunebwe yatuzaniye inkwi zibisi zifite imyotsi. Ngo mucyara w'umunafu yaturetede enkwembisi. Fuherera mufata. Na kwatibwa n'obusungu. Ramahenda afata murazigeza zindi ziba zaragize umurayi. Murabaziri ziba zakarenyo. Ekibara. Ebibara. Amazara arazizana. Narete kwezi. Yamazisatura udusate duto. Nasoka yasamoto utono. Ntibiguriye mukobore guturumbye kubura. Katwe twanyangiwe. Netukarira twari tumekubariye tukubira. Katonda. Ngo kugikorwa koze. Kurecho kora cyakoze. Imana iravuga ngo nzakugirira neza igihe abandi bari kurira. Katonda nabwo atigera kora burundu abanga bakaba. Imbuto ntoya gusa ya. Just kwekira ensigo yentono. Ngo abaturanyi bari baturanye. Baneiba bari bamurira. Bapushije abana. Bafirwa abana babo. Ariko abasore biwe bose. Naye abavubuka bibona. Naravuze ngo nzakurindira ngo kubwo cyakintu wakoze wawe. Mbega Katonda yamuga ati jya kukumira abantu bonowe kikora cyakora. Haleluya. Nawe wari buto mwene da. Nawe bare bibara wa Uganda. Tubona bano bagande bene da. Tura abaganda abo Uganda. Bafashwa cyane. Bakwatibwa konyo. Ndi mubereka Imana mukaberera imbuto. We muna baraga Katonda ni mubarire bibara. Bajya kuwera wano. Kini cyiza cyo kuzana n'abandi bakazabona Imana. Kiruje cyo kureta banani bara Katonda. Begera ngo nitumara ejo bundi basange ntambuka. Tubasebera ngeste atencha barabeka kina bibara. Tubabarire bibara. Babona Imana. Barabe Katonda. Ejo bundi. Juzi echa. Haba yakantu. Wali wakantu. Haba umukutano muri kwa president. Niwaberaho urukungane wa president. Batumira amahanga menshi. Nibayita amahanga menshi. Abakorari. Nibayita abakwaya banje. Haleluya. Mwamara batumira korari y'abanyamurenge. Nibayita n'akwaya y'abanyamurenge. Hari haba Sudani, hari Abasudani, Abaethiopia, wari Abakongomani. Dusange hariho abaririmbyi benshi. Wari abayimbi banje. Noneho batumira abanyamurenge. Nibayita abanyamurenge. Ngo bashike hakaba hariho Abakongomani abanyamurenge n'Abakongomani. We batumira Abakongomani abanyamurenge ngo n'Abakongomani abanafe bitubera nabo. Bari ba miliyoni 2. Noneho protocol. Kati abari bategeka. Batanga ikorari y'Abakongomani ntibasobanura kubiri. Nibawayo kwa ya Kongomani nibatanyonyora. Bahita bahamagara ngo bahamagara y'Abakongomani. We bahita Abakongomani bandi. Nibayita y'Abakongomani betuzari babona. Hanyuma kakati abanyamurenge bagira uzugira sinzi gusobanura neza ukuntu nyine uhengeka. Noneho kakati bamara kujya umugira gahayo kagagi kagusa kabapagani bamubarakara nebanyigiraho ntasore ntewe nuko gwa president gutumire umwana wa president atwite tukore repetition tukore practice icyumweru cyose dukora repetition wikira nanga tukora practice none kakati uko makorari yose yararirimbye kwaza nazayimba haririmba iyo y'Abakongomani ne wayimba kwa y'Abakongomani iyo y'Abanyamurenge irasigara y'Abanyamurenge irasigarira ne batari ko kuoga nabeki barakiri kubura imbuto okubura igipibara mukana uradako amayivumbura nibe cyanga bafata sente niba kwata keyboard sururu bamabagenda niba kwate kubone bagenda niko pastor atamumviye Katonda bazwete pastor te yabakurembera n'abagobere ahamagara umwe ni mwihangane nyabo naito n'abagabandi ngome awana bamba nedda abayimukizwa buke abayimbi murokoka Katono oya tekisoboka batunyomi batwisiza mu amaso ennaku zonna tumeze nga tukola practice
ntitwabayise ne baganye pastor nakakana baragenda bicara mu modoka ne bagana ne batura mu modoka jinyugera omusunga butuke susuguro kunywa miboko gundi tuzogira tunakora tutya mukanya rwadako umukobwa wa Museveni mura wa Museveni aravuga ati baba natumiye niyo wari wabatumiye batumiye na atero baita utababonye bari betero yita bari wanga sibarabe protokole nyine yari ishinzwe gutanga na itaba asha bari batekedo kure bintu abantu bari bari abantu bari wa ntibagi bageze yamabwira ati vuba nabagambye ati mangu vuba mbabone hano mangu mbarabe wano pastor Imana nzo zose yarice niye pastor yari wonga atudde ako pastor Imana muhumugisha ne pastor mukama muwo mukisa kuko yabakayayo nawe akagenda singa naye yari wa musungu nagenda muri rugari gwase naho bicaye mu modoka kumbe batude bari mu motoka mukanya uradako mabona mu protokole mu pastor umukobwa Museveni ni pastor umura wa Museveni pastor ndoza abasinga bakimanyi ati baravuze ngo bagambye ati mutubabarire mutusenyiwe titwasobanukiwe tetwategete none barabasabye ngo muze kati babasabye mujye mugaruke mukomeho ati hariho iyindi ndwaro endala iyi ni ya rusange tene yafefena ariko hariho iyindi iza gukorerwa neza mu rugo ahantu bateguriye Museveni ijambo aza kuvuga niba rero batekatekende Museveni wagenda okwogerera ikigambo batangiraga kugarura gatima ne batariko okusanyuka naganya uradako ngo bagiye baca ku mabariyeri bari bayitamo kuzigeti bagenda bavuga bariko ngo tubabari nagane bane katonda tusonyiwe ngabe yagutoranishe katonda yakuronze igiye kukuja kurya iyo wihangana uzuga ibyiza wo gumikirizo ry'ebirungi ahantu baciye we bayita ahantu bicaye we batura batari kuzapfa babonye nga bari bandifudete barabyewo haleluya ariko bari bakoze kuduma ne bari basabye ngo bashike nyine babahindiriye we batukane babaho uruyimba omuliro ne gwaka amaze President Museveni ananeze President nasanyuka wakaza yamagira nga President yagira bati ngo bakora ryo ngo turakwemeje abayimbe bari abanafungana tukukiriza sakatonde ureke twari muto twemeze tubare bibara tukiriza sensi yonna orwe bibara bitubaze twaboti haleluya ibi bintu ndavuze ko ari bitanu byengedeke bitanu Imana ibishoboze kugira ngo tubigire katonda tusobozese mwishura amahoro katonda tusobozese tusobore tukamuguremere bashaka kwera imbuto umutore ngayagara ko ari bibara haguruke dusenge ayibire tusabe bari kanisa byose ndabanga kanisa yona umuntu wese akeneye imbuto ye buri muntu yetage bibara biratugoye pe ate bituzibuwarite ndasaba pasiteri wayoboye ngindasaba pasiteri yakurembete aze asengere mu jambo ry'Imana ajya cyasabire kigaba cya katonda kugira ngo Imana ishoboze kwera katonda tusobose kubara ibibara Imana ibahumisha mukama abonye omukisa tubaturetse uko mu mashirika turinde ko kuba mu ngaro agire amasono y'imirira wa ndasenga n'abakiri hano kubera ko ngindasaba nayo ngacyari wano ni ubushobozi bwiwe kuba busobozi we Mana mu izina rya Yesu katonda muri Yesu Kristo duciye bugufi Mana tukakanye